Siyalibingelela lonke emagumbini omhlaba ngegama lenkosi yethu esiyimeleleyo uJesu Kristu. Sinje sonke silethemba linye esilimeleleyo, ithemba lokuza kwenkosi yethu uJesu Kristu. Zihlobo esithandekayo, kuhle ukubana sikhumbuzane izikhathi zonke ukubana uJesu uyeza futhi. Isahluko sesibili sikaTito indinyana ye-13 sikhomba ithemba lethu leminyaka esililindeleyo. Uthi nxa eloba uTito, silindele ithemba elibusisiweyo. Ayisilo themba nje, lithemba elibusisiweyo. Leli ithemba lokubonakala kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu lomsindisi wethu uJesu Kristu. Asikhulekeni. Baba, siyabonga namhlanje lapho zakhuluma phakathi kwethu. Siyakucela ukubana ubukhona bakho bubonakale. Khuluma sizwe ilizwi lakho likhuluma phakathi kwethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Abachumayeli abanengi bafakazile ngempela ngokuza kukaJesu, ukubana uJesu lo owahambayo uyophinda futhi abuye, esiza okwesibili, esiza ukubana thina sonke sithole usindiso, njengoba igama lakhe livele lisitsho umsindisi wethu. Namhlanje sizehluka kafitshane ke sikhangele okuza kwenzakala uJesu esiza, okuza kwenzakala uJesu esebuyile, okuza kwenzakala ekuphetheni kwendaba yonke. Ngaleso sizathu sikhuluma sikhangele iminyaka eyinkulungwane lesiphetho sesono, ukubana isono sizaphela, isono sizakufa impela. Lindaba esikhuluma ngayo namhlanje ifakazwa kakhulu ngumambuleli uJohane nxa esechibini lasePatmos, lapho efakaza akubonayo kusambulo isahluko sama-20 kusukela kuvesi yokuqala kusiyafika kweye-15. Lesi yisikhathi kusukela esikhathini uJesu esiza, eqhamuka emafini eza lapha emhlabeni ukuzosithatha ukusisa ekhaya, kuze kuyefika ekubhujisweni kukaSathane lengilosi zakhe labalandeli bakhe. Iqiniso yikubana zihlobo zami ezithandekayo, uJesu ekubuyeni kwakhe kuza kufika isikhathi esizenzakala izinto ezichiyeneyo. Lindaba esizakhuluma ngayo ilezigaba ezintathu esizazihlola kafitshane namhlanje. Ngizaqala ngesigaba sokuqala esibethwa kuthiwe ukuqala kweminyaka eyinkulungwane. Sisuke lapho siye kusigaba sesibili lapho sizakhuluma ngokuza kwenzakala phakathi kweminyaka le eyinkulungwane, bese siphetha ngendaba eza kwenzakala iminyaka le eyinkulungwane iphela. Asingeneni emabhayibhilini ethu sikhangele incwadi esiyiqambileyo ekasambulo isahluko sama-20. Ngizabala ivesi yokuqala neyesibili neyesithathu. Sizabala isahluko sonke siyafika emaphethelweni ngezigaba ngezigaba.
Isahluko sokuqala ke sisibalayo yislesi isahluko ivesi yokuqala kusiyafika kwesithathu. Uthini uJohane? Lalela mlaleli ukuthi kuyini uJohane akubonayo. Uthi yena ngase ngibona ingilosi isehla ivela ezulwini ilesihluthunelo somgodi ongelamkhawulo leketani elikhulu esandleni sayo. Yasiubamba umgobho inyoka endala engudiyabholo loSathane, yasiubopha okweminyaka eyinkulungwane. Ivesi yesithathu, yasiuphosela egodini ongelamkhawulo, yawuvalela, yasibeka uphawu phezu kwawo ukuze ungabe usaduhisa izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Lemva kwalokhu kumele ukuba umgobho ukhululwe okwesikhathi esifitshane. Nanzelela lokhu mlaleli, indaba le yenzakala sisesemhlabeni. Indaba le yenzakala uJesu esehlile esekhulumile ukubana kuphelile. Indaba le isenzakala ke abantu sebesindisiwe abasindiswayo. Sisemhlabeni lapho okuvezwa okuzakwenzakala ekuqaleni kweminyaka eyinkulungwane. Okokuqala yilokhu: uJesu uzakuza lapha emhlabeni njengokulotshwe kusambulo isahluko lesechumi lesitshiyangalonye lamavesi echumi lanye kusiya kuchumi lasithupha. Kuyavezwa kula amavesi ukubana uJesu uzaqhamuka emafini. Nxa eqhamuka emafini amehlo onke azakumbona. Okwesibili, uSathane, umgobho obukhulu, inyoka endala, udiyabholo, umkhohlisi womhlaba, uzabotshwa. Amabizo la aphiwa udiyabholo, uSathane, okutshengisa ukubana uSathane ekucineni kwakhe imisebenzi yakhe yokukhohlisa izafika emaphethelweni. Isijeziso sakhe uzakuphoselwa emgodini ongelamkhawulo. Kuwonalo umhlaba uzasala esenguye yedwa, engasela muntu angamduhisa, ngoba abasindisiweyo bazabe sebesindisiwe, abalahliweyo sebelahliwe. Okwesithathu, abalungileyo befile bazakuvuswa okuluvuko lokuqala besebesiswa ezulwini. Ibambe indaba le. Indaba ithi yona nxa uJesu esiza, bakhona abethu abafayo, bakhona abethu abaleleyo. Abafayo balala bebambelele elizwini lenkosi. Baza kuvuka kuqala besebesiswa ezulwini, njalo ukufa kwesibili kakusoze kube lamandla phezu kwabo. Lokhu ukuthola kusambulo isahluko sesithathu ivesi yechumi lanye. Besokuhlanganisa lalabo abasaphila ngesikhathi inkosi isiza. AbaseTesalonika bokuqala isahluko sesine ivesi yechumi lasikhombisa. uPawuli uyaveza ukubana thina esisaphilayo kasiyubahambela phambili, kodwa sizahlwithwa ndawonye lalabo abethu abavukileyo sisiya ekhaya ezulwini. Okwesine, abafileyo bengalunganga
bazasala emathuneni abo. Usambulo uthi lapha uJohane nxa ebhala kusambulo amachumi amabili ivesi yesine kusiya kweyesithupha, abafileyo abangalunganga bazakusala emathuneni abo. Nxa bekhona abangalunganga ngaleso sikhathi besaphila, usambulo amachumi ayisitshiyangalonye ivesi yamachumi amabili leyodwa uthi yena uJohane abaphilayo ngaleso sikhathi bazakufa. Lo Isaya uyasekela le inkulumo kusahluko samachumi amabili lasithupha ivesi yamachumi amabili leyodwa ukubana abaphilayo ngaleso sikhathi bengalunganga bazakufa, ngoba uSathani akumelanga abe lo muntu azamduhisa ngasona leso sikhathi. Asingeneni kusigaba sesibili. Kuyini okwenzakalayo ngeminyaka eyinkulungwane? Sibala kusukusela kuvesi yesine sisiya kuma kuvesi yesithupha. uJohane uthi ngase ngibona izihlalo zobukhosi, basebehlala kuzo labo abasindisiweyo, lokwahlulela kwaphiwa kubo. Ngabona lemiphefumulo yalabo ababeqhunywe amakhanda ngenxa yobufakazi bukaJesu la ngenxa yelizwi likaNkulunkulu, laba bengakhonzanga isilo loba umfanekiso waso, njalo bengemukelanga uphawu lwaso ebunzini labo lesandleni sabo. Basebephila babusa kanye loKristu iminyaka eyinkulungwane. Kodwa abaseleyo kwabafileyo kabaphindanga baphila ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kuyikuvuka kokuqala. Ivesi ka-6 ibisikhuluma isibusiso. Uthi lapha uJohane ubusisiwe njalo ungcwele olesabelo ekuvukeni kwakuqala. Phezu kwalaba ukufa kwesibili kakulamandla, kodwa bazakuba ngabapristi bakaNkulunkulu labakaKristu, njalo bazabusa kanye laye iminyaka eyinkulungwane. Zihlobo ezithandekayo, isigaba sesibili sesitshintshile indawo, sesisukile emhlabeni sesisezulwini. Ngalesi sikhathi abasindisiweyo sebesezulwini. Ke sibuze ukubana ngobani laba abasindisiweyo? iBhayibhili lisivezele sobala ukubana laba yilabo abalengxenye kuvuko lokuqala. Abaza kungena ezulwini yilabo abalengxenye ekuvukeni kokuqala, abafela ukufakaza ivangeli. Amadoda abanjengabo Stefani, amadoda anjengabo Paul, amadoda ema eqinisweni bafa befela ilizwi lenkosi. Okwesibili yilabo abangamukelanga uphawu lwesilo, yilabo abangamukelanga umfanekiso wesilo, yilabo njalo abangakhonzanga lesisilo. Yibo laba abasezulwini ngaleso sikhathi. Yibo laba abanqobe ngegazi lewundlu. Yibo laba abaphuma ekuhluphekeni okukhulu. Ungabala kusambulo isahluko sesikhombisa ivesi ye-14 uthi yena nxa yeloba uJohane, yibo laba abaphuma ekuhluphekeni okukhulu
bawatsha izambatho zabo zabamhlophe egazini lewundlu. Kulomhlabeleli owaloba ingoma engumbuzo ethi ngobani abadlula amagagasi. Nxa ephendula kule ingoma uthi yibo laba abahlakaniphayo bamkhetha uJesu ebusheni babo. Yibo laba abathwala inhlungu. Yibo laba abaphathekayo kabi. Yibo laba abema emlilweni obuhlungu, emlilweni ovuthayo. Yibo laba abaphepha ogwini olukhanyayo. Nanso indaba emnandi. Abantu abazabe besezulwini babethiwe, wena lami siwela kusiphi isigaba. Kambe sihlakaniphile na samkhetha uJesu njengomsindisi? Phakathi kwenhlungu, phakathi kokubi, phakathi kwemlilo evuthayo, kambe simile lo Jesu Kristu samalaye okunaphakade na? Sathi noma singafa kodwa ekhaya siyahamba. Yibo laba abaphephelwa ogwini olukhanyayo. Zihlobo ezithandekayo, ngeqiniso ikhaya elitsha liyeza. Eminyaka eyinkulungwane ikhona lapho abangcwele bazakusuka besiya ezulwini. Sebesezulwini bazabe besenzani? Sesizwile ukubana ngabantu abanjani abazangena ezulwini. Sesidinga kathesi ukubana ngeminyaka eyinkulungwane bazabe besenzani nxa sebesezulwini. Nansi into yokuqala ezakwenzakala kulabo abazangena ezulwini. Sizombathiswa ingubo emhlophe, sizogqokiswa ingubo yomthimba, ngoba sonke simenyelwe emthimbeni wenkosi. Nxa sesifikile ezulwini, uJohane uthi ngabona izihlalo zobukhosi. Nxa ngisikhangele lezi zihlalo zobukhosi, ngananzelela ukubana abasindisiweyo bahlala ezihlalweni lezi. Bahlala, kabahlalanga nje kuphela, bahlala baba ngababusi kanye loJesu Kristu. So ngeminyaka eyinkulungwane sizabe sihlezi ezihlalweni zobukhosi. Ngeminyaka eyinkulungwane sizabe sibusa kanye loKristu. Sihlobo zami ezithandekayo, yebo na abanengi bayakukhalela ukubusa, abanengi bayakufisa ukubusa, kodwa kabakufinyeleli. Kodwa nanku umhlolo, nxa sesifikile ekhaya, sonke sizahlala esihlalweni sobukhosi. Akuyikuhlala okufundeleyo lokho, kakuyikuhlala oyethesa abantu icala lapha emhlabeni. Sonke sizahlala esihlalweni sobukhosi, sibusa kanye loJesu. Kasikubusa sisodwa, ngoba uJesu ukhulumile kuJohane 15 ivesi ingeyesihlanu ukubana mina ngingekho akulalutho elingalwenza. Ngaleso sikhathi sizaba ngabahluleli ndawonye loKristu. Sizahlala sibone izinto ezazisenzakala emhlabeni. Njalo ngaleso sikhathi sizakwahlulela ngempela, simemeze sithi Nkosi, ukwahlulela kwakho kulungile. Sizahlala layo iNkosi njalo njalo. Sihlobo ezithandekayo, abaseTesalonika bokuqala isahluko sesine indinyane yesithumi lasithupha lesikhombisa ithi yona, ngoba iNkosi iquqobo izakwehla ivela ezulwini ngesimemezelo sokulawula, ngelizwi lengilosi eyinduna, langokukhala kophondo lukaNkulunkulu. Labafileyo kuKristu bazavuka, kulandele thina esiphilayo esijiyiweyo.
sizahluthunelwa kanye labo emayezini, siyehlangabeza inkosi emoyeni. Ngokunjalo bese sihlala lenkosi njalo njalo, makadunyiswe uJehova. Ngoba ngeminyaka eyinkulungwane sizahlala lenkosi uJesu njalo njalo isikhathi zonke. Sivumeleni singene kusigaba sesithathu. Isigaba sesithathu sesifika emaphethelweni eminyaka eyinkulungwane. Sibonile iminyaka iqalisa uSathani ebotshwa. Sibonile iminyaka isigaba sokuqala uSathani ephoselwa egodini elingelamkhawulo. Sangena kusigaba sesibili, sababona abangcwele behlezi esihlalweni sobukhosi, sababona besahlulela umhlaba. Pho-ke iminyaka leyi nxa isifika emaphethelweni, iminyaka eyinkulungwane isiphelile, kuyini okuzakwenzakala? Ngibala kusukisela kuvesi lesikhombisa ngisiya kuma kuvesi le-15. iBhayibheli lithi isiphelile iminyaka eyinkulungwane, uSathane uzakhululwa entolongeni yakhe. Uzaphumela ukuduhisa izizwe ezisemagumbini amane omhlaba, uGogi loMagogi, ukubabuthela empini, onani labo lingangetshebetshebe lolwandle. Verse 9. Basebenyukela ebubanzini bomhlaba, bazingelezela inkamba yabangcwele lomuzi othandekayo. Kwasekusehla umlilo kuNkulunkulu ovela ezulwini, wasubaqothula. Lo Sathane owayebaduhisile waphoselwa echibini lomlilo lesibabule, lapho okukhona isilo lomprofeti wamanga. Njalo bazahlutshwa emini lebusuku kuze kube lini lanini. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu lesimhlophe, lohlezi kuso, omhlaba lezulu kwabalekela ubuso bakhe, njalo kakutholelwanga ndawo. Ngase ngibona abafileyo, abancinyane labakhulu, bemi phambi kukaNkulunkulu. Lengwalo zavulwa, njalo olunye ugwalo lwavulwa olungolwempilo. Abafileyo basebesahlulelwa ngezinto ezibhalwe ezingwalweni ngokwemisebenzi yabo. Lolwandle lwabakhipha abafileyo ababekilo, lokufa lesihogo kwakhipha abafileyo ababekikho. Basebesahlulelwa ngulowo lalowo ngokwemisebenzi yakhe. Verse 14. Ukufa lesihogo kwasekuphoselwa echibini lomlilo, lokhu kuyikufa kwesibili. Uba ekhona ongatholwanga elotshiwe egwalweni lwempilo, waphoselwa echibini lomlilo. Nansi isiphetho sendaba. Indaba yeminyaka eyinkulungwane iphetha ngokwahlulelwa kwabangalunganga. Indaba yeminyaka eyinkulungwane iphetha ngokwahlulelwa kukaSathane. Besihlezi ezulwini iminyaka eyinkulungwane, esihlalweni zobukhosi sisahlulela umhlaba. Sokufike isikhathi sokugcwalisa lokho kumele kwenzakale. Nanzelela ukubana izinto ezimbalwa ziyenzakala la. Ungabala usambulo isahluko sama-20 lanye, ivesi yokuqala kusiya kweyesine. uJohane ukhuluma ngakubonayo, uthi bheka ngabona izulu elitsha lomhlaba omutsha lolwandle lwalungasekho. Ngezinye indlela uJohane uthi yena
ngathi ngiyakhangela ngabona iJerusalema elitsha lisehliswa livela ezulwini. Nxa iJerusalema leli lisehliswa livela ezulwini, kwafika isigaba lapho limiswa khona. Ngaleso sikhathi nxa iJerusalema elitsha selimisiwe, uSathane owayesele lapha emhlabeni engelabantu abadukisayo wakhululwa, kumbe uzakhululwa okwesikhatshana esincinyane nje. Kayikuphiwa ithuba elide, uza kukhululwa okwesikhatshana esifitshane. Ngesikhatshana sona leso esifitshane, uSathane uzabuthelela ndawonye abantu abalapha emhlabeni akade befile, bazavuka ababuthelele ndawonye ukubana bahambe bayehlasela iJerusalema elitsha. Usambulo isahluko sama-20 ivesi yokuqala leyesishiyagalombili iyatshengisa ngempela ukubana uSathane kayikuphiwa ithuba elide lokubana aphile emva kolokho. Abafileyo abakhulu labancane bazavuka endaweni ezehlukeneyo, bazavuswa. Abanye bafela olwandle, abanye bafela enkangala, abanye baginywa yizilwane, abanye babulawa, abanye kabaziwa ukubana kwenzakalani kubo. Ngelanga lona lelo bonke lapho abakhona abafa bebabi bazavuka. uJohane uthi abafileyo abakhulu abancane endaweni ezehlukeneyo bazavuswa. Lolu luluvuko lwesibili. Kodwa khumbula ukubana iBhayibhili lithe ubusisiwe ophatheka kuvuko lokuqala, ngoba ukufa kwesibili kakuyi kuba lamandla phezu kwakhe. Kuzavulwa izingalo. iBhayibhili lithi khona nxa sokwenzakele konke lokho, uSathane esebabuthelele ndawonye, bazazingelezela umuzi ongcwele, bazazingezela umuzi okhethekileyo, ubelungiselela impi yokugcina beyengwa nguSathane. iBhayibhili bese lisithi ngasona leso sikhathi kuzavulwa izingwalo. Yebona kulezi ngwalo ezilotshiweyo, kulogwalo lokuphila, kulogwalo lwabalahliweyo. iBhayibhili lithi kuzavulwa izingwalo, kube lokwahlulelwa ngezinto ezilotshiweyo engwalweni ngokwemisebenzi yabo. Akekho ozahlulelwa ngalokho angakwenzanga. Omunye lomunye uzahlulelwa ngalokho akwenzileyo. Emva kokwahlulelwa, uSathane lebutho lakhe bazasuka ngamandla sebesiyahlasela umuzi ongcwele, besiyahlasela ukubana kasithatheni lo umuzi. iBhayibhili lithi ngasona leso sikhathi uSathane lebutho lakhe labalandeli bakhe bazaphoselwa emlilweni ovuthayo, okuyikufa kwesibili lokugcina. Ukufa kube kungasoze kuphinde kube khona. Lokho kutsho ukuphela kwendaba yempi enkulu ebizwa ngabantu abanengi kuthiwe yi-Great Controversy. Kuyabe sokufikile isikhathi sokubana limpi isiphelile. Ukuphela kweminyaka eyinkulungwane kukhomba ukuphela kwesono. Ukuphela kweminyaka eyinkulungwane kukhomba ukuphela kwezoni, ngoba isono kasisekho, izoni kasoze zibe khona, kakuseyi kuphinda njalo kube khona. Hlobo wami othandekayo, nanzi izigaba zeminyaka eyinkulungwane okuzakwenzakala kusukisela kusigaba sesibili lesigaba lesesithathu. Konke lokhu kukhomba ukubana iminyaka eyinkulungwane yiminyaka yokwahlulelwa, yiminyaka yokujeziswa kwalabo okumele bajeziswe. Sihlobo zami ezithandekayo, ngiyalinxusa namhlanje ukubana ulandele ilizwi likaNkulunkulu, ngoba uthi kuSambulo isahluko sama-20 ivesi yesi-6, uba ekhona ongatholwanga elotshiwe egwalweni lwempilo waphoselwa echibini lomlilo. Kambe ibizo lakho libhaliwe yini? Kambe ibizo lakho likhona yini? Kambe ulotshiwe na
encwadini yokuphila. Kambe amagama ethu akhona na? Inyama yembongolo khetha omthandayo. Yikubhalisa ibizo lakho kumbe ungabhalisi ibizo lakho. Lungisa impilo yakho. Kathesi isikhathi sisesekhona. Lungisa impilo yakho, ubhalise ibizo lakho ithuba lisesekhona. Iba lesiqiniselo ukuba igama lakho likhona encwadini yokuphila. Hlobo wami othandekayo, ibizo lakho likhona yini? Ibizo lami likhona yini? uJohane uyabhala uthi ubusisiwe njalo ungcwele olesabelo ekuvukeni kwakuqala, olotshiweyo encwadini yokulunga. Phezu kwalaba ukufa kwesibili kakulamandla. Isabelo sakho yisiphi? Isabelo sami yisiphi? Lungisa mhlobo wami, lungisa mngane wami, lungisa mzali wami, lungisa mntanami impilo yakho ithuba lisesekhona. Iba lesiqiniselo ukuba ibizo lakho likhona encwadini yokuphila. Ngelinye lamalanga uJesu ekhuluma labafundi bakhe wayebathumile phakathi komuzi. Nxa bephenduka phakathi komuzi babuya lemibiko ukubana sisenzile lokhu, sibabonile abantu besila, sibabonile abantu besindiswa, siwakhiphile amadimoni ngegama lakho. uJesu uyachibilika encwadini kaLuka isahluko se10 ivesi yama-20 uyakhuluma labo uthi, yebo na bafundi bami, ngize ngambona uSathane ethuka. Imbonile uSathane esiwa njengombani ngemsebenzi eliyenzileyo, kodwa lingathokozi ngalokho ukuthi omoya bayazehlisela ngaphansi kwenu, kodwa ikakhulu thokozani ukuthi amabizo enu alotshiwe ezulwini. Thokozani ukuthi amabizo enu alotshiwe encwadini yokuphila. Hlobo zami ezithandekayo, ibizo lakho likhona yini? Hlobo wami othandekayo, ibizo lami likhona yini? Nanzelela, iminyaka eyinkulungwane iveza ukuphethwa kwesono. Kuphela labo abambizo abo alotshiweyo abazakuphila okunaphakade. Yibo laba abazangena eJerusalema elitsha. Yibo laba abazangena emuzini omutsha esiwulungiselelwe nguJesu. Kambe wena lami silungiselele na ukungena eJerusalema elitsha? Hlobo wami othandekayo, ngiyakwenxusa namhlanje ekuseni, ngiyakwenxusa namhlanje emini, ngiyakwenxusa lapho khona kumbe isikhathi bani ukubana wazi lokhu ibizo lakho likhona yini, ngoba ukwahlulela kukhona, ngoba ukwahlulelwa kuza kwenzakala. Nxa besahlulelwa wena uzakuba ngaphi? Mina umthandazo wami yikubana nxa uJesu eqhamuka emafini, nxa uJesu esiza, ngibe kuqula lalabo abazavuka kuqala nxa sengifile, kumbe ngibe kulelo qula abazakuhlwithwa ndawonye lalabo abafileyo. Umthandazo wakho, umthandazo wami kawube yiwona lowo. Intando yenkosi yenziwe phakathi kwethu. Sinanzelele ukuqakatheka kovuko lokuqala, singabi yingxenye yovuko lwesibili, ngoba uvuko lwesibili luphelekezelwa yikufa kwesibili okuyikufa okunaphakade. Asikhothamiseni amakhanda nxa siyibonga inkosi. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngoba akulalutho ozalwenza ungafakazanga ngencebo zakho. Ususazisile wasikhombela ukubana iminyaka eyinkulungwane isikhathi esiqhakathekileyo sokwahlulelwa, isikhathi esiqhakathekileyo lapho thina esisindisiweyo sizakwahlulela umhlaba. Umthandazo wethu namhlanje Thixo yikubana senze sifanele ukungena ezulwini, wenze sifanele ukuba yidlalifa zombuso ozayo. Phezu kwakho konke lidunyiswe lakho igama kathesi kuze wena phakade. Woza Nkosi Jesu, amen.